welcome back to my channel. Ini sound itu mainan how karak. Kaya bisikleta di Wellington. Sekolah Hondu. Kami kita besusah. My student here Nova Zelanda. My be, ini sa introduction det bahiyam ni content ini YouTube agora ne. Atu Usida o karak intervista soli con la mia esperienza. Mengilan niya student Nova Zelanda. Alright. I'm buat sekolah itu. Itu saya kamu bisa soal ini intervista firman. Hi guys, so welcome back to my channel. Ini how iha by Nakaida. Hani kolega Soli. Soli biasa emak punya sehulian seda. Oh, honaran seda. Solita. Sehulian seda. Solian saya. Solian saya. So naran solita lolo solita. Sí. Maybe biasa bolu Soli. Solid, sí. Alright, so Soli ne estudantes scholars ba iha be programa scholarship New Zealand niyan. Iha New Zealand klaro na ka? Sí. Dinang kira. Hatu balong, pinang hatu balong. Dinang hato balong. Okay. Iha estuda ara sera. Iha business administrative niya. Hano-hano major bolo entrepreneurship and innovation. Oh, okay. So entrepreneurship na sera. Karik malog sirhusi Facebook channel hakaraten. Oh, okay. Entrepreneurship. Iha lingua hanesan babaeng ida karek lahat na how asin ti definisaon bar formate mabe han sebelum how dia comprende sound karek hanesan entrepreneurship ne Ejemplo sa situação di dansa, situação di dansa. Situação hanesan ita koko asa iha mehi kala halo business halo servisu rumah no nia fokusnya sa ajuda ita atau aprende area sudah mereka bele hakene heli plus iya hanesan finances niyan, ekonomi niyan. Azuri itu prepara para orang hati-hati dengan satu bisnis ini. Oh, oke. Antang hanisan jadi sa garis besarnya sa kerangka, ya, maneiras o insa, mekanismo insa para atu haku negosyo. Sí. Awak hati ni lingua, lalu hati itu teman-teman berbeda bahasa kan saya boleh kewirausahaan. Ya. Kewirausahaan. Yes. Wirausaha. Oke. Oke, jadi ansan servisu ke usaha ke bisnis in bele bisnis bele area side det. And memang kita hahu ho kapital itu yang rasik. Jadi kita hahu privado, kita hahu itu inisiatif rasik. Mas be precisamente itu nih fokusnya ba ihanya gestão, né? Nya management. Ya. Oke. Seberapa pentingnya sih manajemennya apa? Oh, kalau bahannya sangat kalau berbisnis harus itu dia ada yang very important dan right? Jadi hanesan imagine hanesan ising dekat ini hanesan uang. Ini hanesan uang lebih ke second no uang, disculpa. Ya, uang benar kontrola itu ising nolong seperti uang lah ya. Oh, hanesan like ising nolong, ini mah hanesan itu uang. Iya. Centrado, depois dia masa central babuat todo, dan dia mah hanesan be fokus babuat todo. Yeah. Jadi dia mah hanesan the heartbeat of everything. Pretty much, like that's how I think I get it. I just like management in a business. It's like managing literally everything of the part of like, not only economic, not only your time management. You know, you also have to deal with the logistics and basically is like some sort of a doctor. I mean, not doctor. Okay, that's not right either. Yeah. I'm just complicating myself, but that's another field as well, right? Yeah. So I kind of like putting it into kind of sort of practice. Yeah. Okay. So really okay. So the focus is actually the management and how the innovation and the aspirations and the inspirations comes about
And how, from an idealistic type of point of view or stage, and then you develop it into a business or into something that can earn you income and money, I right? mean, he pretty much explained better than me at this one. So, yes, but that's That. yes, that one. Okay, so other than your experiences here, selain experience ini, soli niya saya magsoli Costa Rica, New Zealand. Gosta Liu. Nama soli agora atu hoto na. Sim, Estuda atu hoto na. Antang saída mag Costa Rica, New Zealand. Sa obot rumah na bang how gosta how sinti how here how feel about more like things that I'm probably gonna miss is definitely the people. Like I know that I'm a barak ema sirhane sini kultura sini environmentu ko ninya sistema siramos hanesan garis besar kare ke yeah how sinti how bakal maksudnya Gosta, disculpa, Gosta. How Gosta lo sini sistema. Okay. Sistema kapas para mate. Okay. Hanesan sira ihane para sira actually ajuda o halo hanoy dang umahen ni sa karsan mesa. Maksudnya sa you'll be there by yourself. You thought you're gonna deal everything by yourself. But Yeah. literally, you know what? Menghira ita henen ni sira provide ho to make operasi. Jadi sila sa imagine sila laod ni ho sila dihan by the sa kon operasi sa ajuda. So that's sistema is like one of them, and the boys we are Emma sila mo na sangat dia para mate. The hasan ito sinti sa ita hanson sa relasyon na primero dihan you're here by yourself, but it's actually Emma sila na weke minimum sila sente hasan. So like once you connect with people, you kind of like feel like all right, well, we all like the same. Jadi Emma in the segundo, tercero environmental despite the weather, despite maliring ho udang ho nakupunoron is not the best. Like that's probably my least like. But seriously still the environmental ko niya lingkungan sa mga sangat tapas. Bonito. Yeah. Like it's just the beauty of New Zealand. It's never ends. Okay. Yeah. So that's what you like about New Zealand. Oh, sorry, I got dragged that long. No, it's okay, it's okay. So, antang sa ida faling mag aprende barakli husi experience in New Zealand no as a hetang inspiração para tu bele aplica heti more. Wow. Aprende. Is it like a big question? Yeah, it is. Take it casually. I'll break it down somehow. Yeah. So, aprende universidade, outside of universidade, libros universidade, most barat permate. So, like, let's say, universidade senian educação, avançado permate. Kalau sa compara ko timor, kaya emang sistema manesanega, right? Claro, transparente permate. Relação entre estudante e professor Sira, lecture Sira, docente Sira. Cria ho capaz. Para mal. Depois sangat sa ajuda teve so itanian sa desenvolvimento. No docente Sira nemos serviço ho tu area sa nebe kita estudan ini. Jadi hanasan laoset ko na teoria, pero sira relasyon na ho pratika. Jadi dalam barang khusus bisnis kami sira ko na estudan ini, amin yang be case study. Case study ini baseado ni business iha realidade. No sila forum ni kadang kulturas na bekehan. Sa relasyon problema na beke iha. Sa buluhasan na isang capstone. So capstone na sila kriyam, sila poti business ida. Depois ita tengki analisa business na, ita tengki bukan. Laos yang bukan yung problema hindi, babi kita merasa masa kriya problema. Unsa para ita bela sa hatang pila kali berguntas na yung problema na iha dalam bentuk business ida. Okay, so case study na sa ato ajuda ibinura estudante Sira para tu bela hatene kata presente isis na saída. Para ini bele hatomang hamba iha buat nebe mak relevante ini area atau ini bele nation overcome in termos de ini buka solução nebe que relevante liupa problemas nebe ma presenta bem ka. Sim. Okay. Dalam rumah perguntas nene sira lafoida, sira foret ma kompanya ne, ita rasik ma tengke babuka, ita rasik ma nang kriya kali problema ne. Iya, ita tengke kriya like maneira ida nebe ma kanesam besera apropriado para tu bela buka hatene kona ba
Ini kompanya Saida Sim, mas problem. sim. Iya, jadi ita imagina hasan ita tahu itu yang mas hasan laos dita hasan staff na servisu ita mus company ita mus consumer hoto. Okay. Ita consumer hoto nabi ita imagina se kon ha usara pidena hasan menghira hayo problema, mensa how resolve. Jadi gusi nya parte prosesso solução ini gusi angle na beke differente. Gusi angle customer niya, consumidores niya, no mo susi angle emara nebe mak fornece serviço nerasi ka business nerasi. Ne per ita belhare kata okay, service niya ko manera ida hanesane antang ita bele resolve no eman nebe mak fornece serviço nerasi bele puas bele satisfaz no mos consumidores niya partimos bele satisfaz. Hanesan win-win. Win-win situation. Win-win situation. Okay. Yeah, so that's like in terms of study-wise, and maybe how cara ko sa aplika ang nila sila pagdating. Okay. Kasi hanesan, yeah, produk kita karik, kita lasan, kita usa dan internet foto kan, ada kita galing sa karik mo sa. Okay. Okay. Hanesan, yeah. So despite the weather, despite the ni maliring ida ni master rate ne, taw hamo sa problema hanesan ko maliring. Yeah. Inis making helet ito no corona mas lot, but ema ni rai maliring dun. Yeah. Obstacles side of times, like obstacles. Beneficio ho nanto obstacles, challenges sa you found challenging again in dia educação, hasinti hosen niyan avançado with everything. So kita sendiri hanesan update kalau dari konsep masuk biasanya business of di Nova Zelandia, Malaysia, outside of Malaysia, new course. So yeah, and then koko tu aprender let's aprender what's the word of learn aprender niya situasi no asan be flexible so sometimes adapta dele gusta atau asal maintain haladet that speed kita thinking kok ada konsep balance ini dan rumah my house di Araska itu Lili ko nasa tama ba business sa niya tahu kita di mentalidade, kita di kebiasaan, psychology, whole social psychology. Exactly. So you sometimes you think Hanoi not like atau halo ba agora niya maybe in let's say 50 years. That's how usually New Zealand's always put us in the content of like, yeah, business karik, okay, what's the business will do in 50 years time? Right. So that's how you always think. So laos yang ba short term ya life expectancy ne beke barat maybe must be long term. Okay. So that's for me is juga sangat daruma Araska. Tambah thank you Hanoi in terms of like iha on your business study-nya ne produk itu saya mau usai 50 years and like what would you need? Saya mau place saya no ni beneficial ni saya no tambah sama karena kampus. As like very what's the word term komplikado itu kan. But yeah, that's kalau like ini. Kalau hanya sama liur pai asal sekolahnya ya babainya weather kondisi dan tambah how ya palmi ne hanya sa keliling mo koko makaliw din. So, nebe, yung weather nene, the one rocket dalam ini juga. Okay. So, lorong ini itu bela experience ya, udang, ani, normatan saya, terus be ani bo, tunggu sa nang dalam contest dari dia. Yeah, I think that's kind of one of the struggles, I guess, that I have. Yeah, okay, cool. Agora na tempo be corona niyan kalay. Sim. Ya lockdown pertama ho kedua dan ini soli na be corona dan soli celebran niya birthday niya pada saat lockdown. Experience yang sama dengan konten banget. Yeah, so durante corona niya memang amnya universidad para kita taka universidad berbilang kita dia lah ihan tugas lah ihan DPC lah ihan NEB kita asal okay the free tuh dalam free dan mus la bela sai hotu ba fatin rumah tambah situasi corona serah koko atau evita ema sai sifatnya para sira bela kontrola mas que osaimos tem que ema ida ka ruamos tem que sira tem que acompaña ka o tamo fatin público rumah sira bela hari itah kira tutur op mai Jose o baho ora saida para botuma sira bela contact tracing contact tracing so that was
really that fun. Mas bem usi aminha universidade sira recomenda dihan dia kliu do que universidade ne bem sa do tuan dia kliu amit para hamba ini para ini hande dihane terus lagi ka sai no koko sira bolu bubble ne sira da hanisan termus explication kar hanisan yan koko ita suruh emas ne beke ituan deh hasan emai dua ka tolo o Mereka minta karik include in circle. Sim, include na kita bele bahas suruh sila tanpa untuk cover, untuk pakai demi cover. Jadi tanpa sekono halal mas. Okay, sekono if you only include like a few people, it will be easier as well and sila dapat pa yung mabarang or I don't know, like a better way of explaining it. Yeah. So ida na jadi ami universidade de iha pulang ida galarang. No iha tama basa mana ruah ka semana tolo iha quarantine alas quarantena isolation I guess isolation kolega sira how hatin dahan kolega sira hatin hamitina nebe how iha kuat laran iha mi pating babol nya nebe no how hadir mai asa ana sa babaeng ta kehormatan lalu ke kehormatan be rumah either repente kolega rasa yeah, go and put some makeup on something. And I'm like, why would I need to put some makeup? Like, it's so random. Like, we're going anyway. Yeah. Anyway, I was just getting into my room, change, and then come back. And then the next thing I know, like 6 or 7 people just barging the room, like the people that I know. Yeah. And they just like screamed, like, happy birthday! And so I was like, oh, wow. I was not expecting that. It was really nice gesture of them. And then, it was super pleased. And I think everyone had a good time. Like, it wasn't only for me. It was like, I think everyone else was also had a good time. So, yeah, that was the surprise. Yeah. Okay. Cool. Yeah, sorry. It's a long time explaining. That's all right. Depois do lockdown, depois agora vamos estudo retorno. Yeah, so depois do lockdown, a escola resumo fila fali. No ida depois de fila fali nene sira hatene kata dan durante pulang ida nyelarang kan ita lasai ya lah. Nebe rumah Nova Zelanda ne hawatene nasal nebe ke toma tausan yan de sara. Prioridade iha atul prevene malalika sai stress. Or like what's the word of the not stress depressed, yes, that's the word. So sira langsung email keran dian iha dalam durante karantina nemo sira dian halesan labele tahu sekono hatama tugas aras ke hanusa o sente tempo bawa presida tempo para hatama tugas buat sana sekono aras ka kare lah tidak iha 1 bulan para tu bulan tidak extension para obel hatama bang here already sente kata kobel mampu. Iya, mampu. So and idanemos aplicado ba exame hoto. So exame sira hanesan dembe sira actually cancel hoto exame sira tambah label hatama maksudnya label tambah berkubo tidak lain maksudnya ya jadi sira ada hal proketia semakin bertugas assignment sort of essay or report tidak maybe semester primero nene lalais permanen lagi pemain kan pulang hatu balo tuh maybe tambah ho cancel pulang ida dia buat sana lalais los yeah study was like a bit pressure as well so pressure ngelas pada studente bahwa dosen tersebut tambah they have to come out with a different assignment type like really last minute thing for sort of to replacement by examine so yeah that was a bit struggle for everybody semester kedua bapak ini feriado may betamba durante tempo ke udah kena ba feriado niya ne ya karantina niya besira halo lalai sa dia be agora it's gone really fast like my last year was like just by the second it was all done and to be honest right now depois da exame hotu kana house is sinti tamba say fresco los gala ne besira processo lolosan yang serasian tio buat sana agora nasce sentir estudante ela parece que depois I guess es precisa tempo para hanesan de processo buat sana nebe agora during our holiday to be honest just feeling like I'm going back to study at some point soon. Okay. Yeah, I'm kind of like still having that thought in my mind. Right. Which is normal. Yeah, exactly. For something that you've been doing for the last 4.5 years. So yeah. Yeah. So então planos atau fila batimos na katene. Sim, agora da gauk nene usi universidade Massinian
na universidade de Palmerston Norte, sira serviço esse kamu tu ko imigração Nova Zelândia, nomos também embaixada Timor Wellington, sira koko preparat halo hanesan repatriation flight Okay. Ini bege acontece tana dalida penalize ne dia 6 de outubro, ya estudante 20 pessoas se mover Timor diretamente de Auckland, jadi que nunca acontece ho avião Armenia. Ho oras sanulu resin 5 salah was really long. Maybe depois de nesse dia sira katene se quando idane se bele halo tambah dalla rua ou sira sai fale do sistema buat rumah selo kali. Maybe agora darakne is waiting there. So ida hindet sai da mato protection. Mas Javier katak governo Timor-Leste no mas governo Nova Zelândia e a comunicação nebe no mostra relação nebe que dia que teves e eu momento temos a cara que foi iniciativa da foi agradecimento ba iha governo Nova Zelândia tambah bela ajuda ona itene malok Timor nebe mas estudante ne bela fila fali pa iha Timor ho repatriation flight. Okay, molok ita aku acaba itania vlog ba iha tempo agora né solinya mensagem rumah ba iha karik alin sira nebe mak foi mak estuda hotu iha secundária akarak aplica ba iha karak ia experiência nessa solinya nessa hamia Oh my god. Mensagem saída. Mensagem Sila precisa tu prepara o Insta. Cara que seria meio dunia então saída mas sila tem que ser halo. Nessa etapa mais ou menos. Tu versi like versão solo ini. Haunya ne. Okay, mensagem ne karik iya simple nene karik yang koko hotu saída mak oportunidade reservasi misalnya dia boleh studi di rumah, lalu sih Nova Zelanda gitu, Australian, Korean, Japan, India, China even, I mean I would love to go to China. Like koko hotu keret, like La Liga dan hili dah hau karet di Nova Zelanda ka apa tambah my hau rasikus Nova Zelanda ini hanya datoluknya tambah sim tambah hau primeiro né hau pas siras boleh studi saya juga Australian Amerika Estados Unidos nomos Nova Zelanda ni sai dalida dunia hau koko tu tolune dalida no basira tolune hau consegue tama tu etapa itu to iha interviewnya so que tu interview mah alesan la consegue nebe depois de primeiro nya desculpa Australia depois de Australia nian hau la consegue hau prepara hau nyan dia by the segundo nya which is Estados Unidos again by the name hau rasa sida preparaan los dari completo nebe pasti to Nova Zelanda nya ne then I'll take it like no matter what nebe I guess just try everything really and I did not if like second who sudah etapa aku si ida nebe by the nebe kare how latene atu it's really difficult dari terus second ita tinggi pinpoint ida no think halo dine tambah de osida ida fokus by the ne which is dia maybe osida bere takai tanya oportunidades buat sida selo nebe okay então pusi mensagem ida ne importante atwa hanoin ba alin sira ka colega se nebe mahadarak atu aplica mai istilah fal bahia mai New Zealand ou bahia fatin selo atu buka fokus bahia na área saída depois ita na paixão ita cara serviço maga ita cara serviço sistema ga ita cara serviço saída então ita hateno na saída mas ita gosta para tu halo em termos de carreira no moço ita na educação ita na bela hanesan petunjuk tidak hanesan pedoman ita para asa guide ita para atu loke oportunidade no dalam ba ita de compreensão no moço ita na commitment quando ita ia na focus no commitment a fiar kata bota todo bera lau dia com sucesso então ita na det ba ita na decidir com soli thank you very much bel hasor malo nga how ihane tamba soli mangusi pa masunod how miss the bus and then oh my god semo how semo book
flight urgente ao SEMA Jose Auckland mai here Wellington. Ja, mas suruh malam ini and spend the time here. Hori kalangan pa festa Halloween. Yes. Pois kapag sira ami se, pamatay. sira hace tahu ni video no foto ito na pa. Ato malang sira, obrigado para que vai te na atenção. Ito sa suruh malam faliha vlog to the Adeus.